Ingdeng kep LYDC mahang ki thek arni katalon lumba jonga habarat to kanu paching thunang pinang jipusi Karbiang Long-Ton Mas Council aphan kachuning Dipu Sarkari Gambura sa himalong pinilumba jong Youth Development Committee Ingdeng kep mahang ki thek arni katalon po Jai mega teng pen adaba poralom LYDC song alama meipu thondrong parpen pangjar po La sopi radamai pi Ingni Ponsi, LYDC, Mepu, Dhondrong Parpen, Meichari Ponsi, Kongchon Bang Tenson Terang Pen Aluhi, Pachini Ponsi, La Solong KSA Klembang Pi, Ross Militerang Pi, Mirbon Teron Pietung, Chatong Dunsi, Ongdung Aradadung, Chato Dunsi, Me, RDP. La Somelong, Aluhiatum, Lam ke Jaipon ke, Lumbajong Constituency Angkang Ason Kaching Tur Kabila Pen, Kiduki Sungalong, Kaikita, LYDC Asong Karjabdun, Dolo. Lapen, kibang jilang arni chesong pon bom nang puputa, melong Jaipon. Lapu LYDC may puthondrong parpen pirang kiang no kaning Jaipon ke, LYDC asong mahang ke tek arni, puwoy pisita, isi ningdug mimi ateke nitum Karbiang Long-Ton Mas Councils EM tuliram rong hang lapen, MP Amar Singh Tiso, MLA Bidya Singh Inglenga Phantami, Pinpuralo, Pajerpen, Ason Kaching Thuraphan, Kehang, Padopon. Sitami pini arni anta nang pachon pon piputa ningji. News Desk Report, News Fast Karbiang. Pini nito kada imithang long bajong wek kusami nito kada itu man itu kada penaan arat atun pen kacing kilong sitami nito han polong lelang sami nito linghondugo pini itu dak local MBC unity mum sitami man itu dak CM Tulang Ronghang, Malatum dak MP Obor Singh Tiso, Ma MP MLA Bidya Singh Inglenga Sitami do. Samen itu han dak long bajong aphan. Suyung man itu dak long bajong aphan. Kopi pusin itu aphan. Nan kilang na pangkri ini ma. Pusin itu kijong pon kandung itu yang YDC song pen banking. Pening itu ningkan kep lo. Pening anpen. Samen pening anta itu han kopi posi dak bangkri MEC, MLA, MP, ma CM atau hamse ni kini kan dulu. Kita keding atau bahan sampai dah konsel Allah kita dulu. Sampai kopi apa lama election apa orang hoki itu wrong group apa kacing thui puasan si mantel. Non kira jilang sampai konsel election sampai dikan hanita belo. Sampai kau anda kopi posil langkayan arat apa? Jadi nijung arat apa? Di non lang kami ninalong arat apan malong bayong arat pan atop anu posi kelang bakri di nasi ning honduk do nito indeng kep kijong anu sitami nito ning honduk do pekhang yang nasi non ke bang jilang sitami nikan ini yang bong sitami dak kayan arat mami nito ninalong arat apan malong la long bayong arat atop anu luar lang make palik aja apan sini tunda bangki kete atau bahan junit temu MAC ma Bidya Singh Inglenga ma nitu MP Omor Singh Tiso ma tum Karbiang Long ASEAN Tulang Rohang ma kami kantung lalu semi non ke kedam tang hota me itu simpura luta pidam ulu semi kopi posin yang kalian nang pangkri ma pukai nitum sinon si cini lah nitum long boyang ara tum budet long data hai mani hekedet hai mani semi akhang long boyang asong kelilu bon bang nitum tame ketek kiri atau kami asap tu dulu kami bang dan angkeli kami amen angke kita kelang dulu kami non kami kopi apa sih nitum dak dipu only dipu pan ke development ke joki nitum pan ke kami rong apa kami langkon sa bukan lahir Karbiang Long ASEAN Tulang Ronghang kami matim Karbiang Long tum kami lah anso si long bayong arah pang pacing thuri pan ma nitum dak itu local MBC Phantami itu kecuri kantung ke lahalo isike non border along sitame non border kerasoson along bangkin itu institute ban BP nanti non aku lang dan kami itu manja long sami institute ban ma langkaja long institute ban nang BP nang pola tinta long bangkin itu institute ban itu mana BP nang BP sonte aku get Karbiang Long get long nang BP sonte itu me parji lah bolang kera get manina langkaja na get asonsi no itu kehan pon kami nol la media chuban nang itu hana ke pu